Dajmo probat mađarico in pa, dragi je prinesel 3 leče iz Bosne, to je tako nekaj najboljšega. 3 leče, to je v bistvu biskvit prepojen s 3 vrstami mleka. Kakor sem videla, pri nas se ga sta dobiti samo v Kranju, v kavarni Evropa. To je tako dobro, tako sočno in pa še mađarica. To bi v bistvu kot neko krhko testo in pol vmes je ta čokolada. Oko zgleda lepo. Vsako po svoje je ful dober. My God. Napiši mi komentar, če si že probala mađarico ali pa 3 leče. Katera ti je boljš oziroma kakšno ceno daš. Jaz dam mađarici 9 od 10, 3 leče dam pa 10 od 10.